Gare ga lešoka la Afrika Borwa go dula tšhukudu ya go ikholofela yeo e bitšwago Jabari. Jabari o rata go opela gomme o dumela gore o na le lentswe le lebotse la go phala diphoofolo ka moka mo lešokeng. Eupša ka maswabi seo ga se nnete. Jabari o nyaka go tsenela phadišano ya go opela ya ngwaga ka ngwaga, ka gona o botšiša bagwera ba gagwe ba mmamoratwa gore ba rata lentswe la gagwe na. Bagwera ba gagwe ga ba nyake go mo kweša bohloko le go mo nyamiša, ka gona ka moka ba mmotša makanyana gomme ba re lentswe la gagwe le botsana. Leila ke yena noši a botša go Jabari nnete. Ga se gore o kgone go opela gore yalo Leila a mmotša nnete. O na le mona gore yalo Jabari, wa galefa gomme o a tloga. Jabari o kgatha go se theetše Leila. Letšatšing la go latela o ema laeneng ka diiri tše dintši le diphoofolo tše dingwe ka moka tše di nyakago go tsenela phadišano ya go opela. Ka letšatši la phadišano Jabari o ya sefaleng gomme o thoma go opela. Botlhe ba tenwa ke go se kgone go opelwa ga gage, ba thoma go goeletša ebile diphoofolo tše dingwe di foša Jabari wa batho ka dienywa. Se se a nyamiša. Jabari o lewa ke dihlong, o tloga mo a kitima ka lebelo. A le kgole Leila o bona se se diragago gomme o latela Jabari. O nepile Leila gore yalo Jabari, ke lešaedi la go opela. Go lokile go šaetša ka dinako tše dingwe gore yalo Leila. Ga go yo a kgonago go dira dilo ka moka. Bona nna ke lešaedi la go bina. Ke nnete o lešaedi la go bina gore yalo Jabari a sega. Letšatšing leo Jabari o ithuta gore a ka tshepa gore Leila o tla dula a olela nnete. Gape o ithuta gore ga gona yo a kgonago go dira dilo ka moka. Ka gona o kgatha go dira fela se a se kgonago kudu, go ba le maatla. Ngwageng wa go latela o thopa sefoka sa go ba tšhukudu ya go ba le maatla lešokeng ka moka. Eupša Jabari o sa dutše a itlwaetša go opela ge a hlapa ka šwareng, gomme ge nako e dutše ya o thoma go kgona. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com